Mukama simwe nkora mucyo muntu wa mukama we no wampulirize. Kiro kinu ni nyemeriro mukyahandikirwe ekiro mu kitabu ekya Efeso sura 5 rukaro 11. Bible negamba ngo ebintu ebibakora omumwirima kiensoni kubiteka hamusana bitkyone kiza hamusana gaba mazima. Haleluya. Ati ni kiro kinu ningoza okwolekaho ekibuga cyaitu kino ekya Fort Portal nuko kyaseverwe omunsi y'omwoyo ndo munsi y'omubiri nuko muntu yitegereza amazima oboraba no ojunwe mukama akuyambe. Haleluya. Amabara bageta Pastor Charles Gonza Vincent okuruga kanisa Mount Zion Church Ministries obuhereza buno bukatandika ombo yalukwera no yabutandikire yangamba atandika ekanisa ibara ojete Mount Zion Church Ministries. Hanyuma yokutandika obuhereza buno mukama akantuma okwiza okwanjura amazima okoleka abantu ebintu ebyensita ebiserekerwe niko hanyuma omuntu owakwetegereza amazima iyo yeyambo otagenda kwerekera ebi byona bitakabero Yesu akantwara enyoleke kikale cyo hurambe Gehena omuro gohoro ogubagambo gutarara na gorora nasanga 10 za abantu bafu abaruga hano munsi bagenda mu Gehena oko. Iyo umuntu wa mukama ompulirize ekyahandikiro ikiro ekyo mu kitabu ekya Luka esuri 10 rukaro 19 okugenda byamazima ebyo bintu byamazima biriyo abantu nasazi no mu Gehena baliyo ne basya inyo Yesu akabanyoleka abantu baliyo bengi munsi y'omwoyo koli akankaguza mu Gehena eri hano munsi nango Gehena hano munsi tero eri munsi y'omwoyo baitu hano Fort Portal kiki ekikutasya abantu mu Gehena ira abantu bagendaga mu bafumu mbagenda kusera emibazi mbagenda kusera obyekonyezo betu sazi numubwira vuno obokurora abantu mu bafumu abakusingate bacyajyaye 10 mbirukira mu kanisa hanyuma cyari abantu mbamanya berukire mu aruhanga kandi kuno berukire mu astani henyini. Haleluya. Nigenda kusoboraho ebyensita ebiserekero mu kibuga kino ekya Fort Portal nuko hanyuma oyitegereze wakwetasa oyetasi ekintu ekisibire ekivuga kino ekya Fort Portal ekintu ekyo kubanza niyo ekintu ekyo kurambeta edini ekintu ekyo kurambeta edini no stane sazinu stane kuli mu bafumu sazinu okutakyakorayo muno sazinu akizera kimu mu kintu ekibakwete edini ayikalirire kimu ya goma. Haleluya. Mukama asimu ikankusoboreo eze dini zone zo kurazi jwira mu kibuga oningoza pereze cyo kurora hali kino kibuga cyete cya Fort Portal niko hanyuma nenyo abantu aboko handi muraro raho mwitegereze eze dini zo kurazi jwira mu kibuga cya Fort Portal zona kankutandikiro aho kige cyamane mbaketa virika abakuru abamani abo mu kigo abantu kuza kwatora amabara bali muri ebyo bintu bya stane ebyo bintu bya occultism niho bali hanyuma abantu 10 bona nyo musorokana nimugenda emyaka no gimara n'emyaka 10 no gimara olo haho nyowe Yesu byansukulire omunsi y'omwoyo nkaza kurora ebyo bisane byo kurora batireho manya Bikira Maria manya biki ebyo just ebyo biro haiguru beto hanyuma na stand wenyine alumu munsi y'omwoyo to kumurora alumu munda hanyuma ali muri aba amanimane abamukweta manya abapade manya aba amanimane abakwemera hakatuti oku mbakole ebintu ebyamani ebyensita. Haleluya. Mukama byali nantuma okwanzura ebyama bino aba abantu nkabarora munsi y'omwoyo bakajja kunsera aho virika aho alo enkome y'omwoyo bakajja kunsera kuntwara okunsibira mu nkomo eje y'omwoyo nasaba obunasabira na amani nkaja korora munsi y'omwoyo nindugamu. Mukama asimwe. Haleluya. Nubo mukama yantuma kwanzura ebyama byona ebya stane obokorora ogo ohurambeta Maria Maria tali ni woli uwo mukitabe cya Matayo Sulemu otali ni wobusa orukaro 18 tali ni wogu Maria Maria owali muri ekidini guba musambwa nyonka guroraho gukanyizera n'emirundi nyingi gukaiza ngungamba ngo ati iwe nzireje yokutebeze ejo ebyo bintu byo kubaza abantu tukava malira tukabakwatira kiyahwa ati yo lyo no maramara. Mukama asimu ogwo musambwa
hanyuma ogo musamba ngo ehindura mu bintu vingi ngusobora kwiza kuno kazi akakokurora ngo batire mu kisani no karora kakazi karungi beto hane nikiza kali mu kisani ke kinyonyi ubu aba nadini sobora Easter mukabyetegereza mukamasimu ati iwe otagenda nebye bintu no genda kwavera motavimanyire stani na haijwire omwenyini stani ogo kurambeta Maria Maguela rundi Maria Valencia rundi ogo Maria de Virgin Mary rundi nyina wa Ruhanga bamweta nyina wa Ruhanga kuno Rwanda bamweta mama wa Jambo ogu guva musambwa tali noli Maria buso wakuli mu Bible Augustine akeza nawe Yesu nsoleka muomu niko abantu bamanye nguruhanga aloho kandi kuno emisambwa niyekeza Yesu kam mudini ekyo kanchurugyo ara bigevinde ebyo bya St Cathedral ebya St John Cathedral ebyo abakuru ababiru mubona abo bona stani akabahamba ira mukamasimu mu Bible muno tarumwe cyahandikiro cyone kugama ngo bwana mu bubatize buli buto tikirum haleluya tikirum in fact abo nabali abavirika nicyo kimu kitongole kimo hireho ekyo kuva baganizamu ndizo enzo kurora hanu na hanu enzo hanyuma ababokura bona mbeta manya abasista manya bakibona bona obafa bagena mugehena buli kiro mukamasimu tali nyonyine nkuru nyo akaba abirumu ebye bintu aine hireyo bageta talisman bageta talisman vitu kunumba kutuba kutyoleka ngo baketa talisman kunumba kieta sekaprali tali ikuro yakiyaye gumagana akinyunya omukekuro afwa mukama kamunyoleka ali mugehena nasya hanyuma nayiwe muntu wa mukama wali aho wegendereze otagenda muri ebye bintu okamaliro habiremo hati vetu tukoleki tirukira mukujunwa kujuna ngo mazimu baitu ebinkonza kusoboraho hanu murubuga muno Fort Portal hona kanise ya mazima no sobora gisera mteru munegi nemu no kanisa obo mukyaro buliyo obali bwemerira amazima na sazunu banu abakoto kambanze kusoborero arukino kige kyamane hanu embaketa cyanya kaseke ebe byona bikamara kuhambwa obagenda kukora crusade baraliza bali aba agent kurga Kampala inza kusobora stadion kwa kor bali zabali aba agent aba stand kurga Kampala babeta mu conference na abajungu aba Illuminati aba amane kurga heru hanyuma ubaiza tsali no genda kusavera mbakuteka he mikono mbakutasi amu area miyo yekinyadini hati sazinu kan kusobore utagira ngo edini nizo zinu zonke za Afrika manya eza harcourt ezo nangwa edini sazinu eri mukanisa henyine hagati stane na wenyine sazinu wale mukanisa abana abalisa abagonza muno sente bakamuleta bamwikaliza mukamasimu nicyo ningozo oyitegereze otabura muri ebye bintu mukamasimu hati bano bakwiza mbavoleka ngo nuko baratwaza hanyuma mulikirikire cyane ekya New World Religion niko kize kitahemu kurungi kinganinganemu bana bokura manyabo mu addiction in fact kan kusoboreo abo bona bakatwarwa kino cyo kura beta mbaketa Christian fellowship echo cyona kikatwarwa na abakuru bakyo nyowe inkaba nyonka nkoro mulimo gwo kusaleza gati yezo abakumanya awandozereho no manya nkagenda mu guest aim house ndio ni saleza gati yezo hate intayandika kutevezenze ngamba muikiriza mujunwe mwegarukemu mutagenda mugenda oli omwisiki akangambo wakoramu awakora mangamba ati inywe ni mwefora uninyo nimuteveze betu kandi kaninyo kuno nimusiba abakazi babandi umubayine na amaro nimugamba ati munywa amaro kandi kuno icupa zabia kaninyo nimuzitumaga hano ngamba ba oli angambira umusejo omukoto ntakuza kwatulibara nicyo hati ndio nikugambera evyo byo kuramba embeta amanya CFC evyo omuntu weno walio muko kubota torokamo kajunwa kwenyini omanye noza kwesanga oli mugehena nikyongoza kusoboro itegereza abazimu haleluya arokinu ebyo bintu omanye ebyo kanisa byone byo kurora omu yalikwera akarugamu
aga makanisa agakusinga gatandikira musingi betu omulembe obugwizire abantu batandika kugonza muno sente no kugaleha no kukorakorana no kunyeta muno ebitinisa ebya doctor ebitinisa ebya bishop bona stani akabazinga bona sazuno akabatwara bali mbamitinga kuli hansi magombe kama simu hanyuma ko kubo emukyayo omutwe nyowe unemukizeyo omutwe kutandika kutebezaye enjiri abo bona bokorora abamanu mani abakotokoto batandika kuntera hamutu batandika kuntera hamutwe abo kuba mbamanye byama byabo ningenda kubyanzura reka nkusobore arukino ekyanya karongo kiro aho baketaganiye hope sazunu nka hora ibara bakalihinduramu mukama simu baketaganiye hope kiro haho omukuru mbamweta Alfred ogu pastor Alfred ogu twayikaraga hamu katandika hamu ekanisa twemeri hamusingi betweza sente kino cyo gonza sente hati orutaro rwale ruwo mwoyo omusejo gunuko bamaliyemba mutwara bati nkamugambera we garukemu ebe bintu obirugemu ebya stani alema no manya bwake na oli bamara kutwara mbakolekereza sente ezo nomba kukwatera aho hanyuma obugonza kurugamu no gamba akasente kanukaleke no hura akasente kakunulira no gamba kangumeyo akasente no hura kakunulira hanyuma babahereze ndagane zokora hati abana babande bengi basisikaire aho tsali bomba manya bagenda kusiyera rohanga kandi kunu bagenzere mu astani henyene obwiro bwahikire umukama nyesengerize ningamba umukama musezo numuyambe tukatandika tula amsingi mukama nubo angamba ati wewe wato muhando ugende hano otagwaho nubo narugireho hati ogo musezo namaze kurugaho ninza kusobora nko bamutandikire kuza kura bamutandika bakaleta emisambwa bakaleta seta fallen angel incarnates zilezo ezo mukitabu omukitabu obukusoma mukitabu cyo kubanze sura mukaga orukaro rwakana zile zane films nizo balesere bantu babulikiro balo hanu ntwikara nabo tali abandi bakabaleta batandika nawe arho omusigazi pastor yatandikira wo kubanza mukama aba yasukulire abatandikira nogo musaija okurora bamutera hansi chale aro pastor ondi okubanza uyatandikira nawe ho tali akabana amanya atandikira na pastor wenyini obutasaba kutamanya omumwoyo karora akabana amanya atandikira na pastor wenyini bamwetaga mwesige pastor mwesige hati akagenda yakora hali ikanisa mukaborara ogu mukama akamunyole ko gutali muntu nubo abo bane films eje misambwa hanyuma wakwemera kutebeza abantu inywena numutera mu ngaro abantu inyana numutekana no hura ngwe yo museze wa rohanga ngugwe kandi kunu tali muntu niye ezo ne films bane films tuli nabo abo wahulira bo mbibuli hati sazo tosa kumwakanizamu na amiso go muntu atali akaswera no mukazuwe tali mukazuwe muntu wabulikiro betu tali mukazi yabo kutagenda huwa akafu gagozo bufumbo yagenda yatomera umusamba atakukimanya hati ikanisa akiteka hawo mukabarara kiro obuningi kuli akasozi abere abantu abakwikarayo abandi bakora ikanisa akasozi akambuze eruguru kuli eje yona nyo mukama akajinyoleka misambwa niyo eroho aho onu msaiza tali ambi Alfred yoguwe hiwe ogo obyamazire kugenda bagamba tukuleka bale bamusindingira aba bazente misambwa endi bamusindingira ogundi bagweta bala aro musaiza bagweta bala okumura pastor no gamba pastor wa amani bakwemera ni abantu bone yeni bagamba ogu pastor mukama simu bamusindikira na gundi omusambwa mbagweta karoho kasigazi hanyuma kaya kasigazi ko kamanyiro kuzina kamanyiro kutere nanga nino bokarora baitu ebikorovere bikakora ako nako Yesu akakanyoleka yangamba ejo ne film eje misambwa demon incarnates fallen angel incarnates no gubala na fallen angel incarnates hati baka ogo mseje tale bakamusindikira abo batandika kumusuta ampora batandika kumusuta ampora bamuravira muri yako mbako sabazenti abandi abakuru na abatito na abandi hati mbaba bali aheru hati abaheru bakoragana na abakunu mbafo hivyo
bakora ebintu byabo mu nsita tosubara kubetegereze kibalo no sano kumara mu myaka 20 ko kuvota saba mukama akakuoleka no mara mu myaka 20 asatu ana na 5 na nsanju no fwa no isango mu Gehena nikiongozi wa kusobora ogo munyanzi go tulio nturwana nawo abakweta stan hata ogo musaiza nko bamutwere bati mukama kabananyoleke ndagane zibamutiro kukora bulikiro endagane za kora za amani ko kuba ayo so tagikozere endagano egyo kifuviro kya amani tsali amaka igo obuguda buloho sente ziroho baitu ko kuba ogenda okarakiri akiri kuli no gamba akire nyoka amfo bunako kama asino hata niko omusaiza ogo bamutwere bati bamuteka mu sente bayombeka orphanage bazombeka zamani abazungu abandi bali abakuli abahero aba Freemasons mbakoragana hivyo ebi enkora yo eri mu mwoyo by'omwoyo mbacommunicatinga mu nkole yo mwoyo hati bayombe ekikanisa ekyo nko kyezireho kete nyonka bankyali tsali ninyesengerezo omusaiza omukama ngamba mukama omusaiza muyambe omusaiza tali rede kuchuka mukama nubo yangambira ati Vincent Rugamo ogende mbwene ebyo raberemo hanyuma ye bintu byange byono okumara kusisikara yoko hanyuma na amataka ambakuha hanyuma amatakago bagakuha ati ogo amaziro musaiza bagamba ati oli stani amusindika agamba ogo munkwatire nyeje msabwa nkajirora eyo mwoyo yangama ngo ati twakamara ogu iyo niyo ratulema kama simu ati rutaro ntorunyoru wantandikireho okumpa haza na sazunu na mbere indi munu mufoti nigikaramu nyeserekeri abokuba kokuba bagwaho hibabo benyini ebakora bakantwara nyodo mu nkomo habwe bintu ebyo byokorole byabe bya stani ebyo betu kusaba mukama yakoraki ya nyamba ya nyahayo mukama asimu hati ogo musaize nko bamutwire bati hati abantu bona abakusavira muri iki kikanisa kiroho Nyakarongo aho bakiyetagana ihopo omuntu wena kasta osavira abakujyamu bona mu Gehena hati ningoza nkusoboreho hati bakora bata hati stani bakumara kwatagana amakanisa amakanisa agakoto agamani hati mbagenda gali ago mu cyaro mbakora kunu crusade za amani mbakora conference za amani hati bakumara kole ibintu evyo hanyuma mbaraliza bali abo mu cyaro kwiza hati obakwiza batandika kubatendeka amazina go busegu mbagazinira hakatuti hati kunu tali bano ensinganto bamaze kopa amazina ago hati nigomba twara kuli mu cyaro hamukanisa hati ne kanisa mu cyaro zisisikere ziti kunu bakopayo enyegese ye kunu bakutebeza hivyo tibakutebezaho kujunwa kwenyine kugamba umurokole okujunwa omunda na heru no junwa oto mkwikira no bulikwera kwenyine tibakubitebezaho mukama asimu Bible negamba omukitabu ekya Matayo esura musanzu rukara 14:15 yingu tulivarora habyana byabo betusazino kingonza kusoboraho ebyana ebyaba abasaiza hivyo bokubirora hanu mu bwiro bwa sazino nora byana birungi hanyuma nabantu inywena nohura nogonza kugenda oko baitu kiri omulong term rundi omubwiro burehire nohorore nsuka omubwire oburehire hati nikyongonza kugambira muntu wa mukama wa hano ampulirize iyo weyambe utagenda nebye ebintu ukagenda okuhwerekera habo kuba stani ayimkira hati abali abantu abo mu cyaro bali aba pastor abo mu cyaro obako bamazire kubakwata ubaba bamazire kuboleka kuno nyegese basemire kuegesa bamazire kopa abani babatekamo na sente na makanisa agani mbagagura na makanisa gona hati buli amakanisa agali mu cyaro oku nosanga ngarugira muri vandu abakuno abakotokoto hati gona nko stani agasibira ate hati yo muntu nokora ota okura wajunwa in fact nyo mukama bunamazire kurugayo mukama akabana ngamba ati eche kikanisa sali bunamazire kugamba ngamba ati eche tinyine kinkimanyire mu kiyona mukama simu kiroho kintu kya stani aliona yombeka kimu ebye bikanisa hanyuma na aba pastor bona na abalisa na muntu wena wakwimuka kasova no gonza muno sente mbakutwara mukama simu hati ova kumara bakutwara kuli munsi yo moyo mbakuinitiatinga kuli magombe nyo bakantwara yo magombe na nyonye nyini magombe bakantwara yo bagonza kubinta asiamwe ebye bintu na byanga
mukama simu ogo musambo gwatandika karo akisigazi mbaketa kirungi tugezere kimu eroho conference eroho haho Nyakaseka kagamba katingu nyo mulebe nyoka nkajaye mu bya Illuminati Kampala ngo hero bansa basente ngo nyote tedazikiriza mukama simu nuko batandika bati kusera nuko batandika bati kusera kandi kunu nibo benyini bakuru bacho kunu mbefora bato kunu mbefora hati obugambo nanyo we ninza gonza sente hati nukumba kutwara bati mbakoleka akahanda hati bakumara kutwara kuli mbakosevera yo mukome yo mwoyo ota kozere ntwamo ukatoroka in fact omuntu wena wakumpuliriza hanu ukabijamwe ebyo bintu bya stani ole hanu toro mpulirize ukasta ogonza kutorokayo oine kunaga ebintu byone bakuhaire ebyo manyaga kanisa ga amani manyaga kanisa ga koto emanya ebyo orphanage homes babahaire ebyo bintu byona manya mataka byono kabyanga nyowe ogo musaiza ya eritaka Alimperitaka yagamba yati Vicente nkubweno yerize hati takeri ndo kwayi mukama si mati orutarovurwe mukira bamuteka ku nsera hati agamba nitakalyange nindigonza nyo mazero kwanga ngambire ntiyebyo timbirumu ebyawe ngamba timbirumu agamba ati hati nitakalyange olimpe ngami takalyange ndiri olitwale ngenda ndumu sara ndumu hitakali eri aliampairi hati omuntu no chwamu no gambo tinyowe ebyo bintu tinkubyenda no bitorokamu ne bintu byabo byona no iruka no gena no tandika lefe yawe mpyaka stani tene karungi kon no jali no bitahamwe ebyo bintu bya stani hanyima mbakusiba oba kumara kusevera yo kuli munzegere hanyima otaikirize okole ntwamo ya mane okuleka ebyo bintu enzegere zibakusibisa nizezo sente mbakoleke saka sente hanyima no leterezo obwomezi obwabande kuba mu buzibu aba abantu bona abakusabera mulize kanisa obo kumara kubulimu no saberamu obo bakotangira bali arova obwire mbikamba ka conference batangira bali abamani kuruga Kampala kuruga munkaha abagenti abakuru hati obakwiza kusabera no huramba gamba touch hati bakugamba touch na kuteka he namba rukaga na mukaga hamoyo gwawe hati mbakusibira mu munkomo hati no hura eje kanisa no hura no gigonza no bakugambira ngo stane aliyomu tosa kuikiriza hati kon bakamara kusiba mukama simu hati stani niko aliyo na akora ati okuhamba ikanisa ezo omuntu no junwote omuntu wagoza kuduna mu bwiro bwa sazino bwempero sazino abarokola abakusinga abamazima in fact vake muno no sano kubusero murokole kigumange ne kumugwaho murokole sazino otarora ngo abubona yo kankusoboreo abwene owokorora abantu bona ekanisa tebagamba ngo abantu kuleka ezo makeups tebagamba abantu kuleka ebintu ebyo kwesemeza byone byabakazi no sanga nabaka pastor sazino nibo babyekozereho enono basigire rangi ebisigi banankire emino batukwize ebyo bintu byone byokurora abantu bona babikozesa bagenda mu gehena hati yobo gendo kasaga muka pastor nawe abitiro neno gamba kanisa kasta byone hati yobo turke halageti yiguru nubomba gamba ngo ebyo bintu biba bya stani kuli no turuka yo navyo utagira ngo kunu mbigarukira kunu mukituro maze ku muziko omuntu omwoyo gwawe nigwisanisa no mubiri gwawe urgoyo gumojweire obokufwa okaruga muno mubiri no uzakwesanga na kuli nuru turukere yo jweire ebintu ebyo gumoyetire soko bokubo bisibire na kuli no isango turukere yo bisibire hatimba kunaga mugehena hati niko abantu bengi bali bagira mugehena bati abali bano nsinganta abakwimukiramu obwenze mbabateka mu bwenzi nukanosanga na pastor wa amani nibo bakirumu oli no sangenda gano nibo bamuhaire okuterana nabakazi abalumu mliebe bikanisa no sanga nibo babahaire abakusinga nizo babahaire zendagano hati sazunu kuserempikire kigumange ne tosa kugigwa hotioti abokuba aba basaija ebintu bakora vive muno hanyuma babikora mu bwesereke nemyaka na gimara tosa kumwetegereza hati ebintu binu mukama antumiro kubiteka hamazima nuko iwo omuntu agonza okolenswamo kutoroka obogonza kutoroka no mukayawi yo no tanka kusabiraho no kora hekyoto yoli murokole olwese mu birebe bintu byo no maze kubyecwaho no tanka kusaba no gamba mukama nyamba stana ne muki entaro okurumba betu no saba mukama naba hamunaiwe na kusinguza tugenda kwerekera hakumalira tokujunirwa buso hakumalira nuko mukama nakuyamba ati nuko